billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen yëgal xew-xewu diine bu ressortissant Guinée yi nekk Sénégal di organiser te ñu am ak ñoom mbokkoo ak kóllëre gu yàgg ñu ooñu ci xew-xew boobu ñu bég ñëw ci ngir kóllëre googu ngir mbokkoo googu mais surtout ngir dayo kilifa gi nga xamante ne moom la ñuy sargal muy Alaaji Muxtaar Ba Kocce Diallo di kilifa diine gu mag gu sell gu yiw gu ñu am kóolute ak yaakaar ci moom te moo tax ñu sawar ñëw jàpp ci xew-xew boobu di ci oo kilifa réew mi yépp kilifa yi jiite réew mi ci wàllu politique kilifa yi nekk ci boppi parti politique yi nekk ci réew mi kilifa yi nga xamante ne ñoom lañu dénk commune yi kilifa aada yi ak kilifa diine yi ñu yaakaar ne bés boobu bésu ñaan lay nekk ngir jàmm am ci réew mi bésu ñaan lay nekk ngir yiw wàcce ci réew mi bésu ñaan lay nekk ngir barke wàcc ci réew mi wàcc Guinée wàcc Mali wàcc Afrique yëpp wàcc ci àddina bi yëpp أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين haray kala wonɓe ndaarude ɗo fewndo ɗo yettugol allahngol ko weltare ko welo haray wonɗo yettude allah on ɗo tori on yeddi allah mo wiye Boubacar Siddiqui Diallo ɓe noddamo ceerno Boubacar matakaw kubiya dara ñanno ko honto wonɗen ɗo ko liberté 5 ko Alhaji Mouhamadou Moutar Kocce Diallo Yembere ka galle maɓɓe ka sal maɓɓe ɗo wonɗen ɗo fewndo o saayi ɗo haray ko honɗum tumiri ɗo jama o ko fi maɓɓe kamɓe Alhaji Moutar ko hombo woni ha joni ka jungo an ñaamo ɗo ko gueɗal maɓɓe on ceerno Aboubacar ko hombo hikki ɗon ɗe ko Abdou Khadri Djaylan Gueye ko hombo hikki ɗon ko Oustaz Moussa Konté ko hombo woni ka nano an ɗo ko doyen Ñimma Mori Cissé ko kanko kadi woni ko halfina fi ko wonmi wolde ɗo koye dow konngol makko wonmi wowlde ko wonmi wolde ɗo ko haray alhamdoulillahi rabbil alamina yetti Allah ko andintingol jama on ko ɓe andi ko fi Alhaji Moutar Kocce Diallo liberté 5 wonɓe ɗo e Sénégal haray ko fi maɓɓe haray communauté guinéen e Sénégal o wona yewtede fi mum e aduna on e Afrique on hollita fi maɓɓe andintina seeɗa haray mana koɓe baaba e lagine koɓe karama ko amen koɓe saykuɓe amen koɓe waliyuɓe amen ɗum ɗo fof noon mana wona cogguɓe ittani ɗum wona menen kadi itti coggu okki ɓe ɗum ko Allahu lan ɗo waɗani ɓe ɓe ɓooyi e nder leydi Sénégal ko wondunoɓe e ceerno Saïdou Nourou Tall wondi e ceerno Muntaka en wondi e Sirim Babacar Si wondi ha Alhaji Abdou Aziz ha hewti Sirim Mansour en alhamdoulillahi rabbil alamina Allahu lan ɗon no acci ɓe ɗo taw e yetti Allah ko ɗum yiɓɓe Allah gueɗalɓe maɓɓe e taalibaɓe maɓɓe e yiɓɓe maɓɓe e sabuji maɓɓe e kawtal maɓɓe jeeyaɓe e lagine e Sénégal e Afrique on ko ɓen holli ha joni o ƴetti ñalande ñande 27 mai argol salminaɓe doomaɓe du'anoɓe e hoore fi Allah hoti annabijo ko homɓe noon haldi ɗum ko communauté guinéen on e Sénégal e guinéen ɓe jibinaɓe ɗo ɓen e guinéen ɓe jibinaɓe lagine ari ɗo ɓen ko homɓe hawti on ziyare ko kamɓe ha joni e Sénégal e ɓen koloti e lebu on ko kamɓe hawti nde ñalande ko kamɓe homɓe hawti ɗum ko kamɓe tu wona kamɓe tu ko kamɓe e guinéen ɓe wonɓe lagine ɓen le 4 région wonɓe lagine ɓen haray ma ana e Sénégal ɗo 4 région naturel wonɓe ɗo ɓen tawti koloti e lebu on
e kala wonɗo e nder leydi Sénégal nin tawi ko a julɗo e kala ko wawɗa wonde haray ko teddugal ma ñalande nden argol hiwroɓe mawɓe ko le 28 mai ka terminus Liberté 5 ɗo ka galle maɓɓe haray ko honde tuma fuɗɗoto ko saa'i hombo ko ñalande honde hawroyay e dimasire ko honde tuma fuɗɗoto ko e 9h on bimbi inchallahu summa inchallahu haray ko teddugal fof ko bisimilla fof ko tooli fof alhaji Moutarou noon hay hunde ala ko wawɗe yewde ɗo fi maɓɓe ɓar tan ono raɓɓiɗi kono fof no andi ɓe ko neɗɗo julɗo ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo okkowo ko moƴƴinɗo laawi moƴƴin labtajoji moƴƴini juulirɗe danki miskinɓe ha hande kaɓe tooli ɗo ko ɗum ɓe jokki ɗum noon haɗa en torki Allah yo Allah tawnu en ñalande nden tawen ɓe ɗo ɓe du'ano en du'ano ɗen ɓe ñalande nden kadi mana sinde hewti wattiten ha juuta ɓooya Allah waɗa barke e meɗen waɗa barke e maɓɓe waɗa barke e ɓeygol nden haray kala mo nanɗo fi ñalande nden e kala ka o wawi wonde haray ko teddugal makko haray en holliti kadi mana cuuɗi diina Sénégal ɗin fof e kala ka on tigui jeyra en holliti mana laamu ngu guilandema e président de la république o ha hewti préfet e sous préfet ha hewti chef de quartier ɓen ko diina e kala mana wonɗo e nder leydi Sénégal ni kala joguiɗo parti politique ko teddugal makko haray sabuji ɗin yiɓɓe ɓen kawtal ngal ko bisimilla mon ko tooli ko teddugal mon ñalande nden ko 27 mai dimanche 9h bimbi ha e 20h kikiɗe allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غاكرين مسلمي وياتي أستاذ موسى رشيد كونتنا تو هذا هو يي يبانغي كوي بانغي مندون كارا وما كنت بي وما ولي بي نهانغلي إلاج مختار كوتشبا جالو خي وين دتو وين نغم فلاغ فين دينا نيخ موسى نيخ يفير بافي إلاج محمد مختار كوتشبا كوتش جالو كنت جينارا لغنا كي بريم بيبي afindi walira lagna ke birim bebe afindi lagna ke malam marabe khato miri birin magoro beko miri malangne miri fafi akhebudene unakama arabo ziyara na ziyara abinya fi lagna kabiri namma ina abinya tungo ya kunyi sembe tungo ya fi umafori numamori sisema ina binye dogona fema uma kuntigi ila yaruga fofana inaga binye dogona fema chemako kamara inaga binye dogona fema chena Boubacar Matakaw Jallo lagne birimbar findi kulum fere nak lagne birimbar lo akui bana kui umbara khiliti birinna uma ala hayi miri na hangili alay Mukhtar ba Koche Jallo akhonyi be liberté 5 be kona ba ma teran na ganna be gi terminus liberté 5 na gambe mi khima lam mo menine afini ma dimanche lo rena na wonna kike na mois de mai akike khimo ga non solo ma saga wonna ga le 28 mai 2023 mi riyo na ma fala ma kolum fulamuna sosemuna maninkamuna tomamuna sénégalais muna guinéen muna abirin gi wali yigbe na ham darakh lagina ke malanna dara harabara sungarira gi biasi araba fene lagina kanu sénégalais na gambiringa gi ziara ko ngbera ba yi umma gi eridi ko ngbebe parce que mirinara ala kiri ana gamma semma inu ala longori ala kiri sede gbegbe na be na khibara dangibe ibara ya kharan aha fanyira awali fanyina ganna bama inu ala longori ala makhandi na gantima inu ala dongora tungu ba nanam findi sabu irato untam birin ga dogobe unga yikhuira siga lagine ka birin ma ina mato unta magoro be ki akosi aga dinam magoro unta giki unna ga machana Boubacar ba afema chana Boubacar Matakaw nagan sama dan kola ma dongera yife ko nyiso nana nyira unana ma nyuma mori sise yife biye tungo aso anyira ano malambore alon bulenga makana la yaruga umadwanye
donc yi le 28 mai a folo mane gesa ge 9h gi terminus liberté 5B mi yona ma fala makulu ara dangi mane radio biring ara dangi kuy biring ala ko biring ngafa ifa ngafa barayi feng ina mi yete rek bilin kambi ina matu bu ngambra bi mi biring dog bi mi yum manker bi mba na lo na le 28 mai kel fira gesa ga 2023 biringa wumbela kaso umburi nyira unkabili umbara dine bangi birin kili na ke Senegal na ke lagine na ke beba umbara birin makandi e birin ga bin yena naki be manun kedi gasige ma association na ke birin na Guinée association na birin Senegal be a birin ga bin yena na kui unna malto bas Guinée hotu Guinée moyen Guinée Guinée forestière a birin ga bin yena na kui mi yo mulu na kui ba kamma se ni tungo umuno ma ay kuyadi kono wonnana yakarama umman naga loga mundara le 28 mai dimanche le 28 mai nara nana nabama liberté 5B uma yi wali yu khungbe khwanyi be ilaji Muhammad Mukhtar ba Koche Diallo nara bama bine akafindi umbidin kulum fira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre hommage à El Hadj Mohamadou Mokhtar Ba Koche Diallo, que tout le monde connaît au Sénégal. Il s'est fait remarquer à travers ses œuvres de bienfaisance. Il a surtout aimé que ce soit l'occasion de célébrer non seulement l'hospitalité sénégalaise à l'égard des Guinéens, de nombreux Guinéens qui vivent au Sénégal, mais aussi de montrer l'unicité entre les peuples sénégalais et les peuples guinéens, toutes régions confondues, puisque tout le monde sait que la Guinée est caractérisée par ces 4 régions naturelles. La Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Guinée forestière et la Guinée maritime. Il aurait souhaité être le porte-parole de toutes ces communautés, sans distinction d'ethnie et de région. Il a œuvré toute sa vie durant pour que les Guinéens se sentent chez eux au Sénégal, grâce à son comportement, grâce à son ouverture. Et c'est l'occasion pour lui de témoigner toute sa reconnaissance au peuple sénégalais. Aujourd'hui, la communauté guinéenne vivant au Sénégal se lève comme un seul homme pour célébrer cet homme qui a travaillé pour l'unicité des peuples sénégalais et guinéens. Kaloufo Kabarkabla Luye ne Mamoudou Sissé la Guinée Kalbran qui est à la Kuntidi pour cette cérémonie. Nyalfola ou Loniala Kaloufo El Hadj Mohamadou Mokhtar Ba Koche Diallo à l'Amiriala qu'à la Guinée ni Sénégal ke Bademadi qu'à le Kelendi allez la Baraleodi allez Teyamo Kelen Kousson à Kalon la Guinée partagée ni 4 régions naturelles mais allez Aluma Bodobo Dodo aye Baramina aye ñuman kemin kela aya kela le tegne kabe Sénégal kabe alors au Kousson aye la Guinée Kalou al Kilila ka faligné alwato cérémonie na que le 28 mai prochain 2023 cérémonie qui a occasion dit non seulement la Guinée Kala bien la Dialbolo, mais la Guinée ni Sénégal Kaidal la Nyona
ko badema y'ale di ale la baara le y'o di a ye laginɛkali fola o la n'o kɔni kɛra Abraham a lamiriya a ye baara min kan ka Laginɛ ni Senegal kɛ kelen di ka laginɛkali kɛ kelen di a y'o miiriya min kan Ala m'o sabatira a bolo.